I pozdrav svima ljudi, ovdje je Pakica, moj novi kanal. Danas ćemo igrati Clash Royale. Ovo je prvi video na mom kanalu, tako da podržite me malo. I ja sam se malo pao. Otvaramo Golden Chest, da vidimo. Nećemo ništa dobiti iz njega, znam, to je dobro. Jeste. Dobre, 3 Valkyra, mogu da upgradem. Ajmo, Valkyra na upgradovanje. Vidite koliko ima gemova? Vidim malo gemova. 7 Da, gemova. da, evo ga. Sad ćemo da odigramo 1-2v2 battle. Ajmo. Idemo. Samo malo da smanjim ton. Što je pregasno. Šta ovaj ne bacani? Dobro. Ovdje je moj brat, pa se za to čuje tako veliki glas. Znači, Nisam ti ja brat. Ja sam ti kao sestra dođem. Ja ti dođem sestra da znaš. ajmo ovdje musketašku. Ja musketarka. Ajmo ovdje. Ima jedan. Pa da. Ne, arena 3. Da vidim. Vidiš, ovaj ovdje. Ovo ne znam ja, ovo čudo neko. Vidi, ovaj ima strele. Ljudi strele, kako je bio rekao Kesa. Jedan youtuber kojega ja pratim. Au, ljudi, znači mi ćemo ovdje igrati. Znači nećemo ništa igrati nešto specijalno betlova. Ovdje igrat ćemo samo 1-2v2 betl, za to. Znači, a u sljedeću klipu možda ću snimiti, možda ću snimiti 2v2 betl, znači. A ovdje šanse nema da se odbranimo. Znači, ni ovolične male šanse nema. Znači, ovo šanse nema da se ne odbranimo. Znači, To toliko priča. evo ga, dobro. Izgubili smo ove 2v2 battle, nema veze. Ali inače neću sad da trošim trofeje, bio sam u areni 7, pa sam se vratio u areni 6. Znači neću sad da trošim trofeje. Ne, ali ti ne barberijane. Evo vidite, kao što možete primijetiti, imam malo gemova, ali zato imam mnogo golda i level sam 8, znači mogu igrati challenge. Ali ne mogu igrati nijedan challenge, zato što nemam gemova, trebaju mi gemovi. I dobro ljudi. Mogu da ti kažem? Dobro, sad. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste ga gledali, podržite ga malo, kliknite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!